Menteri Rangpado Keri Narendra Modi ulapleya ke India Energy Week arjar arpulai ha Bengaluru mentarasngi bar ajingkran chaki delegate nagi karkhana penmi boarding beper ha Keri. Kajing tap kerteng jongki kertong ke Meghalaya kalayat chat ha kasngi ke bahin riau mentarasngi. Kato kat ni kiriu paukmat ki bakentup iuhe kaseng AITC uba Charles Pengrum, State President kaseng BJP uba Ernest Mauri, MLA kaseng BJP uba AL Heng ila tap kerteng mentarasngi. Katalong kubor jangkari Turkey kalau ong bakajing yap jangki breu na kajing kenyu ujumai baklan bor ha South East Turkey mentarasngi kailong arspa prapusangun kabakenti we kajing yap jangki breu ha kari Turkey bat Syria syasan spa andripu prangun. Menteri Katnat Pathai Kubor Wanarak Singh Thakur ulai kubrei yau nong shna bat nong penmi jingwai kari uriki kej hadian ba ulalong tang mau na pedeng kinong India ki yo ban pedang laisen ya kokus 6 grami. Ya ke petrol ke balakhle da arpau nakashi spa ka ethanol lastang mande mentakasngi hakatu katne ki Jakarta pniang haki khatwai tali ki jela but Union Territory kumshi banta jong program ban kintiu ya ka jing pendan kam ya ki biofuel ban penduna ya ka jing penmi tedam mat kumjuru ban chania tang ha ka jing yo pniang na shabari.